Nakjia kendu badangshan ki nong elam shnong kathan mausen ram ki seng bhalang baper ba met ba lingdo umentri break bi yakatanat kam pinmi boarding ke sarkar jala halor ke jingbam sngotanat jongki yakaru kam tri kam kesai computer limited bala I board na Migalaya Power Distribution Corporation Limited MEPDCL hakathan hi borok away da kabakta lang yaki benta ka mau plang bat Ranikor constituency uba Olan Sing Sun MLA ka mausen ram ulaong buyo jingtip bakani ka franchise kam yo ia ke NOC na kiborsh nong battery kam clam trading license. Ulaong bagi noilam snong bat kikunun seng bahalang gila khang tala ya ke office tray kam ke tega franchise hamos ram bat kani ke franchise kala ujor da ke muka dema hayeng kasari. UMLA ulaong boleh keren bat menteri rang ba ke jelau Conrad Kesang ma bat kumju yo menteri berikwi ya ketanat penbi boarding electric ban penbet benya ya ketika kam namar uyo jing ot jing nam bakabelat nadu bala syamti ketika franchise kala kiu na ka arspa syaka nyospa bat praspa shibenai ka babu jing e ya kipat ba. Halor ka Fedco ka franchise ka balapin sange da ka MEPDCL namar ka jingbom siu ya kapisa ka ba laipo kulur uba Olan ulaong baha ka por menswa ka rukom sim baitang boarding ka biang Henry mentapan ka kiu palan ulaong bakane ka franchise bamenta ka Sai Computer Limited kamjudan jing krani e bat u kumunong mikman barum yo jing tep ru kumno ka traikam Ini kedua ki senjuk kerang basnong ba kersian da ki seng balang yu power minister halor ke jing franchise ya Sai computer ban franchise ban collect ya revenue ya ka subdivision Mosenram kabadai hak apa ka MEPDCL te hak jing ya kedua ban minister ki ladawa bari ban wengno ka Sai company barbadi ban shimti hino da ka MEPDCL te halor kata ngarong ngaladon hak tu jingelang but MLA mo flang ngaliat lang mar bakani ka subdivision Mosram ka ketup nadu lungyong ka bahap ka konstitusi mo flang ka Mosram lili totally barkaranikor ka ranikor siteng kangat hapo ka ka subdivision Mosram MEPDCL ti ngalaya keren ro yu minister ba ka jingdawa jingirang ba senjuk kirang ba sinong kolong man wang noi kani kadaw kolong ba kini ke Sai company kala Shuan Shong la kawan Shong office claim da yo ke NOC claim yo ke trading license okay te hadin kata kini ka ngala da keren do issue minister ba ngidi ban weng no ya ke Sai company ban pergi da ke MEPDCL te henry hadin kata pada kini ka Sai company kala I case kala li cepo high court ba kilaong ba kini ban syab yaki ban run ya kani ka company ban function na ka office mar baik office yuki to jing ki irang basan ka khang talai ka office to high court lai order ba phimde ban khang talai ka office trikam jang sai to gi sunjuk irang basan ka pli berki lai case ka omba ndon kam ya kata ka training license ban menurkan ke NOC to ndri kirang basan ki yang berki omba di bandayo el training license bagi NOC. Tu kani ka kam kalau long subjudis kalau don hapo ka high court mata bat ka kidang bisar lada don kam em ban yo ke NOC ramasno balada don kam em ban yo ke training license. Te maka interpretation tu ka syok ke jingile ha ka interpretation kalau bala don kam nomor kano ka company ka ba run da ka mata office profit ku gaji malu mala ka gisung don kam ya ka trading license tu don pergi om bagani ka hap apo baga sim sub kontrak na MEPDCL kam don kam dia kata ka legality ka syong ka interpretation jeng prida te ndre nga ngasunga ladaban ong man shu shuan syong ya office lani claim ka NOC ka kumujing dawa kiram basnang namar ba kani lada kam kan long kumtaro pade kan kata ya sejarah kada jongi ki local bodies te don kam ba ka sarkar ka don kam man bisar bahai kani te ngini pe nomor bang keren than ba kadang don po high court bani keren than ga ru kam long ko pasuk yang haru te re ya ke GLT jongi sem falam ko GLT kira masnam ngasung ba ya GLT bade kawi ka bang ngasung tu kolong ba kini ki Sai company yang hakapor ba
ki si IT simno naka nepko ban scrap no eka nepko namar bakalolong bangkrok hapo ke MEPDCL life folklore yo tigi retender biaman retender ki aga ni te katu ngamdan jiti ba kapor bagi retender bagi alot eka ni ngamdan jiti ba minister tu kapor kan perti ba ya dan laki irang basno ngsulungo kata sai kata ngasulung kendit aja tigi jing lengo kalomba teng jingkiu kata ke boarding elektrik ke jingkiu ke boarding elektrik ke bil ke jingkiu ke bil nomor ba teng tangka awareness program nomor tu la tapi ngi khantam ki nong kandong ki dik ru ki long nong kandong te khantam kan mosram konsusi ka mosram le ke area jung isi ke bajur tam sla ba ke jingdu ke boarding ba khare khari ti the nolol kataro ke jinglip light pidalip light klimlip light kabil ko ngayaj bay tengah soba kani ke jing klumar ki kamdishu kum hagi por maswa badang lehi ka boat badba dang don ko fetko namara ka fetko ke bilai kamdadi ke bakiu kota ta dan re masman kani ke bakiu pula ke pula bar ngayo i kata ngayo i ngoro kata ba jingkiu bilai lo pula te berlese ke jingadi bar ki kajingnya di berka nega kajingnya di buat pai bar lesi ini company lesi ka don harita ke bomblak berjadi ro te ki hapan korek la jong ai jimba la te mar bo jinga ko konsan hi ka dealing ber pai ba la fimna ka dealing kamur ka dealing ka di ko bo job ai bro te la ka dealing ka fail kamur ka business ka fail te ngai ba la fimna hi ka jinga di ber nong kandang la fimna ka jinga di kamha kani kamna kumu nong ikmat ka jinga kila di banyak kan yang ada musuh. Till now also did not meet me. Kaya ka problem kaya did never meet me. Habatin pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki marbam badon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya